pay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nasken agumatang ta iti ref, tama ko hilakay. Awan pa rin sweldok bakit? Naalak ti sweldok iti online job ko. Iso asyak pay laeng. Ay nawaw, saanin bakit? Nakababay magking ka. Sikat igi marang di washing machine ganti Ita gumatang ka man iti ref. Adamat kwartak lakay. Kadwang nakinton bigatag pilit ha. Siya, kung tipo mahintin ka bakit? Anya ko matipagbain am lakay. Bumawi kan tuan, wag sweldo ka. Kasano makabawi ak? Kat manulaang mati susweldo iti trabaho. Gagangay na alakay. Ano sama? Tinapatag kat ada pagtrabahwam. Makaurnong kanto. Ay na, agyaman aklaunay bakit? Rimwar manan ni Makoy nga anak ta tapno trabaho. Rumbang laing tay suti lalaki bakit? Saan mo't ababalin amat maturog ter aramidon na? Gapo ta isuti lalaki, iso lang tagtrabaho. Nilisa ngay, awan mo't anak da nga asikasun na. Ay nawaw, agraman day taba nagpakibiyangan pa. Wen tarumbang laang agtinulong da. Ay nawaw. Anya. Saan mo't amabalain apapakpakan laang day ta babae iti anak ta? Agulimot ka man bakit? Nasakit ti ulok ka na kita nga ibagpagam. Pang-aasim tadinak ikan iti paka-stressa. Sipod pa'y ide, kastakan talaga ang dries. Yeah. Kaslawan bibiyang mo iti anak ta. Oray makit-kitam nga grigrigat. Ay ndawaw. Anya nga grigrigat mo ta sa saon dita. Napanlaing nagtrabaho. Ang grigrigat ang dagosay. Nagturong manan day taaruna iti ayan dalisa. Anya kumaita? Amangan no agpadalos manan iti kuko, wano agpariban. Di mo pa'y kaya, tapno napintas lat ti manugang tabakay, ha? No kwarta matlaan ni Makoy nga anak ta ti gastusan na, uray sanon. Nagregregatan ti anak ta, gastusan na laang, kadagiti bambanag nga awan matkas-askan na. Nakitam ka raw, akwarta ti anak ta, di ginastos na. Saan? Atap mula ang gayam ka. Magsasaw ka, kasla sigurado ka. San man anasaya at gasta? Wanaw, umapal ka iti manugang ta. Ay nawaw, saan apulos? Iti anya agapaw nga apalak day ta atao? Tapno awanin ta do asaw. Ikan ka lagay iti pagpapintas. Che, kas na kunakan ka. Awan tap apalak. Masaya nga naklaang iti kwarta ang nagregregatan ti anak ta. Bagay mo lang unay ti kasta akulay ti buok mo, Marilisa. Ay na, agyaman naklaunay mare. At iti bayad ko. Ay naman, sobra daytoy, Mare. Sigakit dimat mare. Talaga aparakan ka dayta. Sigurado ka? Wen, kaalak lang ti sweldok iti online na trabaho. Naimbag ka kay Mare. Uray adda ka lang dito'y balayo kat agsusweldo ka. Kasapulan mare. Iswakay kayat ko ti online at trabaho. Tasaan masapul nga kumyuta. Sa bagay, Mare, dakdakkel pa'y siguro ti sweldom iti trabaho. Wen mare, dalar ti sweldok. Ngamin, kaadwan ka dagiti customer ngayar aramidan mi iti proposal kat negosyante iti abroad. Sika ano kayat mo mati ag-apply, Mare? Laptop kan wifi lang ti kasapulan. Jak mo ti proposal nga ibagbagam, Mare. Sa maysa, narigat para kanyak ti kakasta trabaho. Taday talaang agriban, mangkulay ti buok ken agdalos iti kukuti ammo. Ay nawaw, itay pa'y nga agkaralabas ti katugangam, Mare. Agsipsipot siguro No sa anak nga agbidot, mamitlon alimabas. Hindi mo lang tanikas kaso, Mare. Nakita na siguro itay limabas ka iti paraangan da. Isong agsipot-sipot manantap no adda imarites na.
Atapin na siguro manan akwarta ti anak na ti pagpapintas ko. Anya kung maitano kwarta ni Makoy ti pagpapintas mo, asawa na kamot. Big deal la unay iti katugangak, mare. Di na siguro amo nga damat na talgad at trabaho. Samaysa, jak kayat agastusan ti kwarta ti anak na, para iti kakastoy lang nga banag. Narigat ti madan iti katugangan na managatap, mare. Mabit man lang, Runa. Adda ka di ba gam na napipita? Napan ka iti ayan dali sa itay. Anya manan ti impaaramid day di ababae kan ka. Nagpakulay kan nagpadalos iti kukutigayam kuna na. Kunak tumag. Ay talaga aday ta babae. Agsaysayang lang iti kwarta. Saan asayang dayjay nana? Apay-pay lang agpapintas. Kat saan mat arum-rumwar di tabalayda. Sagpaminsan lang mat no makita ka rumwar. Ha! Sayang ti kwarta ti anak ko. Iti kastangar aramidan na. Kwarta ti anak yun, nana? Ti amo kat... Ay saus di ka nagsawro na. Di mo ikalintagan ti ugali ti gayima. Adda manun ti impadeliver day ta Alisa. Anya nga taday chay lakay. Tinsamot biyag ti manugang tati bambantayam. Ay, amo kaun. Ay, nawaw. Makan ti impadeliver na. No kaya't mau, di agpa-delivery kamay. Agluto aklaangan atap no makatipid ta. Isu alumukluk magday ta babae. Tamangan ter aramidon na. Kwarta siguro manan ti anak ta ti ginastos na. Ay, kaasi ama ko'y. Natsambaan na pailaang matikas ta klase ti babae. Imposible mit no saan niya amo ti anak tabagay. No ilimad na ngay. Kasano ama ka urnong da, no day tagpapapintas kun mangmangan laang ti pagalistuan day ta babae. Ulay kan bagay. Kasta ka na ayon ay. Nyan! Jakmat maranaan alumabas ti anak talakay. Dati ba sa apol mo kinimakoy? Napatid ko mati ibagak kun kwa na. No napatig gayam, di mapankay tanda. Ay nawaw, jak kayat. Saan ko ama ibaga ti kayat ko nga ibaga iti anak ta, no adda ni bakit na. Anya nga minti baga mi ti anak ta, di mo ibaga, nga ipulong mo manan ti manugang ta. Nasken ama amuan ti anak ta, no anya ter aramiden ni bakit na no awan di tabalayda. Kumporme ti pangigasgastusan na iti kwarta. Awan lang aroden ti trabaho na, gastadora pay, ha? Kita, ang maganda si katimang dadail, itinasaya at relasyon da nga gasawa, bakay? Naimbagla nga ang tanapanunot mo ti pumasyar dito'y balay anak ka. At nakatitibagam na nan? Nasken ama-amuam, no anya ter aramiden ti asawa, manakaw. Makapadahanag kayo mo na. Anya ti bagayo, aya? Saan lang asado ti asawam? Gastadora pay. Anya? Bagbaga amday ta Alisa. Nasakit ti matak ang makakit-kita iti kasjay nga aramiden na. Nanang, idiretsuyo man ngaminan. No anya day tangar aramiden na. Day tapag papintas natin into na rin na. Kan kung conforme amakan ti pagpa-deliver na di tabalayaw no awan ka. Amangan ko nak no di mo mapuputan kat maibosan ti sweldaw. Ni nanang mat, kinapudno na. Kwarta ni bakit ko tigas gastusan na. Pangalaan na kumamat nga iti kwarta na kat tambay mo lang. Asino tinangibaga kada kayo at tambay da asawa? Oray awan ti mangibaga. Ang muklaptan na. Agkulkulong tumo di tabalayaw. Nanang, adda ti trabaho da asawa. Online ti trabaho na. Kasla opisina ng online laang. Aya. Dakdakil pa ati sweldo na ng mitisyak. Anya. Anya nga itabakit. Napabainan ka itinaamuam. Sana. Adda ka no ti trabaho ti manugang tata saan atambay. Emo na nga main ti ado asawom. Hindi ka pinag-imbestiga. Adda magampi man ti trabaho di tao. Jaklat ka mamatay.
Amok nga ibagbagalaang ni makoy tikas jay. Tapno saan ta amadismaya iti asawa na. Anyat amo tayo ngay. Ang mga nuti online job na gayam kat illegal, ha? Ang mga no ditay amaw kat agpabayad gayam dita. Dita ka man ay nagkurri man ay hindi kinamanagatap mo. Di ka mapanidya balay da, tapno masungbatan da kita sa lutsud mo. Diyak kayat. Ang mga no sa anak ang makarwar asibibiyag no adda ni bakit na ijay. Hanya. Nakangiw-ngiwat kalaunay. Yung kabuting mo magayam ti manugang ta. Anya timbaga ni nanang ken kama ko ilakay. Kumporme ka no ti panghigas-gastusan iti sweldo. Anya? Talaga napudot ti dara ni nanang mo kanya. Imbaga ken ko anang adda ti trabaho. Tijak ngamin kayat kinanang. Umun-una ti sa una. Imbagam kumaken kuha na nga umay ngamin dito'y balay. Saan aday ta ikan na adagos iti kay papanan dagiti makitkita na. Pagat atapan nakpayon. Inpalawag ko ti amin. Imbagak akwartam ti gasgastusan bakit. Tapno am muna. Ti adda siguro iti panunot na akan si kalaang dagtrabaho. Gaputa makitkita na asag paminsan laeng arumwar ka bakit. Di na patyen nga adda tinatalgad at trabaho. Bayam, syakto man ti mang sarongkar kaninanang iti ayanda, kalpasan ti bakasyon ko. Agsarita kamin tuman iti nalapat. Naimbag abigat yo, tatang. Nay, sigamit gayam lisa anak ka. Pasarabok para kada kayo, tatang. Ay, nawaw. Agyaman ak launay. Ada ka din ni nanang. Adda dita sa alas. Agbuy-buya iti tibay. Sumrek ka, tagkapi ka pa'y. Agyaman naklaunay, tatang. Ay, talaga pimasyar ka. Wen tauray agin na si dagti balay tayo, kat ano ti pakakumikumak. Italang anawaya anak, tatang. Kinapudno na, kagap-gapok laang iti bakasyon mi. Bakasyaw? Wen, tatang. Incentive mi iti pagtrabahwak. Nagpasyal kami ijay Japan, tatang. Nukasta. Naggapo pa'y gayam ijay Japan ti pasarabong kanya. Wen, tatang. Asinaw tinangibagakan ka apastra kam day ta babae, lakay. Sapay pinagkapimpay. When ata asawa mo ti anak ta ni Lisa. Ay, diyak kaya't ama kita ti panagrup-rupa day ta babae. Mapankagit di kusina. Tapno makapagsalita kaya. Ay, oray saanan. No di mo kaya. Ibagaklagay, tayo ti umay dito sa alas. Ay, unay kan, Andres. Inton sumarunaw. Agpakada kapaymot kanya ka. Sana kasta. Kumporme ti paspastragam dito'y balay. Manugang tamit ni Lisa. Awan ti makita kadakis ijay. Win kaya. Adda ti pasarabo ti manugang ta. Para kin ka ti shoulder bag. Kita ba, kit agrup-rup pa ang iginain. Naggapaw di Japan. Japan? Kasano anak kapag Japan day ta babae? Incentive da kanubay. Awan latamok dita. Ang mga nuad damatan ti sugar daddy na anang sponsor iti bakasyon da. Ay napipita. Dayta kinamanagata mo ti pangpangrunang bike. Gila mabaleng, nagbaling ka naragsak ka dagiti achievements ti padamatao, Alay, papan ka ni kusina. Tagsarita kayo, bay. Agsarita tanto, bay. Inton malamdama. Kumusta kayo, nanang? Ay, nasayat, bay. Nakita yung kaditi pasarabok kada kayo? Naggapo pa ije Japan day jay amag. Ada nga min free incentive iti pagtrabahwak. Isu nagbakasyonak iti talo nga aldaw ije abroad. Ha? Nang nagkutim bagayo itay nga da sugar dadik. Awan ti sugar dadik, nanang. Anos ken gagat lang ti adda kanya. No diyo patyan nga da trabaho. Mabalin matapapan kayo ije balay. Tapno da kayo amismo ti makakita iti aramidak. Ay, nawaw. Nukasta. Talaga nga da kwartana. Usaran nyo ti baga pasarabok, nanang. Di kay madanagan. Nagrigrigatak ti kwarta nga inggatang ko iti dayta abag.
talaga nga awan babain day talisa. Anya nga iti makunamba kay. Inregalwan na ka ti manugang mo. Itinginginain abag. Ayawan bibiyang ka, uray manupay abag ti regalo na. Hinparo panakin ka. Nagdati kwarta na ba kay? Pagyamanang kitni takalmado ti manugang takabayatan ti panagsalita. Saan na ka pinagsasawan? Ayag sarding ka man si ka Andres. Ita, amo maun, akwarta na tigas-gastusin na. Saan akwarta ti anak ta? Kwarta na lang, no kwarta na. Anya kumaita. Anya ti ko nang makoy? Awanan trabaho? Awan ti mabalinan mi. Ta saanay nga ituloy ni Sir Willie ti negosyo na. Nabangkrap ka no. Kasano nga rudan day ta? Tambay ka manan. Agsapo lang iti sa bahala pagtrabaho ak bakit. Kat, adang arod kwartam? Tilaang sweldok iti manungal daw tinamnamaag bakit. Awan mo turnong ko. Tamanulaang mo ti sweldok. O sige, ikan ka iti gastusam. Tapno makapag-apply ka adagos. Saan? Nakababayin mo ka? Anya ko mati pagbainam kat asawa nakmat. Awan daddo mga agtinulong no di datalaang. Gumatang ka man iti bangos di ta tersena lakay. Awanan ti kwartak. Manghala ka iti wallet ko Di ka agbabain, tagasawa tamutten. Bakit adapay mo tinatay? Isupay lang at isidaan ta. Amo kasan ka na irwam iti puro anatan. Gumatang kakit din, ta siya kung ti mangiluto. Nakalsamot hindi utang ko kang bakit. Sipod na wala na kiti trabaho kat sikat ti aggas-gastos. Gagangay na alakay. Ti kwarta kat kwarta matan. Ayo, nawawan ka. Jack, amo, noan niya din napasamak kanyak, bakit? Awanan ti ado a drama. Mga lakakit din iti kwarta iti wallet ko, tagumatang ka iti sidaan ta. Nagsaramat gaya man ti restaurant a pagtrab-trabahuan ti anak talakay. Isaw tinadamag ko itay. Idi kanupay na palabas alawas. Dinala ang impakpakaam mo kadata. Nukas tagaya. Makalawas mo tan. Ngawan ti trabaho ti anak ta. Nanang, tatang. Nay, si kamot gayam makawi. Anya ti masapul mau. Kahit kailangan nga sa rungkaran. Pudno ka day at tambay ka ita. Uwan nanang, nabangkrap ngamin ti sigo na pagtrab-trabaho. Madama nga agbirbiro ka kiti sa bahala pagtrabaho ak. Amangan mat nawanan ti kananyaw. Sana parikot ti makananang. At dati na talaga na trabaho ta sawak. Ha? Saan kami ngagbisin nanang? Nagagayt ta sawak. Pinapudno na. Kwarta na tigas-gastusin mi ita. Nangig mo? Nangig mo mit siguro. Timbaga ti anak tabakay. Saan da nga agbisin? Gaputad dati natalgad at trabaho ti manugang ta. Nukas ta nga raw. Talaga adakkel ti sweldo day tali sa iti trabaho na. Kit mo gimbatang pa ikirigalo na king ka. Kamalay ti pampanunutam idi akwarta ti anak ta ti gasgastusin na. Isukit di ba'y gayam ti gastos para iti anak ta. Ay, wan nga rod lakay. Nagkamaliak. Kasanumay gaming. Imo na ti adwa saong. Saan mat gayam apod no dagiti atap ko? Ay nakababain launay dagiti insawsawang ko iti kalabos lakay. Nupod no ti panagbabawim. Mapan kay di balay da. Tapno agsarita kayo analapat iti manugang ta. Ngan. Unlakay, mapanak iti ayanda, kalpasan ti pananganta. Ay, nawaw! Di mo pagpanunutan iti dakas ti padam a tao no awan mat natalged nga ebidensyam. Aguli magka no awan tinasayaat nga ibagam. Tasaan nga amin abanag katrumbeng apakibiyangam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan.
Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo paggan mi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ne, si kamat ti masalaw ko dito'y dalan, Trixie kaanakan, sa dino ti papanam. Agpasentro ak man anti. Mapanak man ag canvas. Ag canvas. Wan, matuloy ti kalay sa amin iti nobyok inton Mayo. Sungag sapsapol kami ti supplier tapno makatipid kami anti. Ay, ada ka din wedding cake yo, kaanakan. Awan pa nga anti. Ay, siya kung ti mang sponsor iti wedding cake yo. Ay nawaw, agpaiso anti. Wan, di ure mangkat 5 layers, no iso? Ay na, agyaman ak unay anti Saanin ang masapol na i-budgetan mi ti wedding cake mi? Ay, awan anyaman na kaanakan. Ibagamlaan kanyak no anya ti motif yo. Tapno amok no anya a disenyo ti paramid ko. Anya ti kundam sisi. Si katibang sponsor iti wedding cake ti kaanakan. Wananang 5 layers a cake. Ay, nawaw. Adagarod kwartam. Inton Mayo pa'y matday jay. Nawaya pa'y. Nangiina sa matikik ita. Nang runa kat 5 layers pa'y. Manulaang ba't ngay day tananang? Adama ni Marimar siya. May isa nga awag kulaang. Aramida na matan adagos day jay. Kano'y jay kabang ibang barangay di pagnanaaldan ti kumarem. Mabalin mat nga i-text wano awagan nanaang. Kita takalay sa dayta. Nakababa no di mo may tanting karem. Ang mga numadadaal ti special nga aldaw ti kaanakam. Wen ka dinanang, di kay madanagan. Amo ka din ti asawam ti may papan iti day ka abanag. Ibagak tukin ko nanang. Nakaumay ka mo, Auntie Cecil. Anya kami ng ti motif yun, Trixie kaanakan. Mabait lang ta ipakitak ti picture tapno sigurado. Ay, isend mo lang nga iti messenger. Ta iso ti ipakitak ka ni Marimar siya. Wan, Auntie. Agkapit tayo pa Auntie. Ay, isaanan ka anakan. Adapay nga min napatag-alakad ko ita. Di magasaklaang takayat ko asaludsudan iti personal ken ka. Okay. Inton maminsan tulaangan ka anakan. Sige, agpatuloy akon. Agan-anan kayo, Auntie. Hello, Marimar siya. Hello, Mare. Nakaawag ka mat? Anya ti masapul mo? Ay, nakitam ka de, tinsend ko aladawan ti cake iti messenger mo, Mare. Ha? Jay 5 layers a wedding cake, Mare. Wan, agurderak iti kasjay, Mare. Anya size ti kayat mo, Mare. No anya ti kabailam nga aramiden, Mare. Asino ti agkalay sa? Ni Trixie aka anakak. Siyak ti mang sponsor iti wedding cake da. Apaw, masapol ti down payment, Mare. Ay nawaw, bayadak to numalpas, Mare. Mayo 17 akasapulan day ta cake. Ay, kwa ngamin, Mare. Kurang ti ingredients ko. Masapol agumata nga. Ay, bak apang pailaang, Mare. Bayadak to numalpas. Uray manupay day ta. Bayadak. Di ka madanagan, tadyak itarayan, Mare. Wedding cake sabay day ka, marsyadak ka. Wan tatang. Kunakong kay, astino tagkalay saya. Order ni Mari Cecil, tatang. Ay nawaw, agkalay sa damaran, kinilakay na. Saan, tatang? Sponsoran na kano ti wedding cake ti makiasawa, kanakan na. Kundak, anong kalay sa damaran? Bilibak nga ron iti kumarek, tatang. Kabaulan na ti mang sponsor iti cake. Ito siguro ti budget na. Ay, manugay ti bayad tayo ta akik anak ka. No kastoy a size kan design, mapan a 7,000, tatang. Ay nawaw, nanginamit kaya. Wan ta 5 layers. Kan medyo komplikado ti disenyo kayat ni Mari Cecil.
Kang runaan ti amin, nangina ti ingredients ita, tatang. Kumusta ngayon ti wedding cake mi, auntie? Ay, naka-order ako. Ibagak to iti kumarik ta ipa-deliver na iti address yu inton bigat. Ay na, agyaman ako na auntie ah. Ay, awan anyaman na kaanakan. Mabalin ka di makita ti ladawan ti cake, auntie? Ada insend ni Marimar siya aladawan. Ngamsan pa'y analpas kaanakan. Okay lang, auntie. Ay, mabit lang nga, tabirukat. Dahito iti ladawan ti wedding cake nga in-order ko para kada kayo kaanakan. Ay na, wow! Nagpintas, auntie. 5 layers at talaga? Ay, uwan kaanakan. Saan pa'y analpas dayta? Manungay ti binayadan niyo, auntie. Diyak pa'y sinaludsod iti kumarik. Ngam, makaawat mat dayjay. Bayadak to inton malpas na. Hello, Mare. Nalpasan ti wedding cake nga in-order mo. Ipa-deliver ko inton madamdama. I-send ko kan ka ti Gcash number ko, tayo so ti pangisendam iti bayad, Mare. Mano ti bayad ti cake aya, Mare? 7,000, Mare. Free delivery. Medyo dakal ti cake ngamin, Mare. Anya? 7,000 ko na, Mare. Ay, nakangin naman. Iso at talaga ti presyo ti kastoy a size ti cake, Mare. Sa maysa, 5 layers ti impaaramid mo. Nanginamot lang ti ingredients ita, Mare. Ay, tangalaak nga iti 7,000, Mare. Ti kunam kanyak edi dumawdawatak iti down payment, kat bayadam no mano ti presyo, Mare. Ay, di na mabali na 700 ti bayadak, Mare. Ay, nawaw. Ay, grabe ka mat, Mare. Kasjay a size, kasjay a disenyo, 700 lang ti pagbayad mo. Ay, dakkel mo ten alogik no kasta, Mare. No di mo kayak ti malugay, saan ko nga laan dayta, Mare? Cancel laangan. Ay, sana mabalin a kasta, Mare. Customized cake ti impaaramid mo. Out of budget nga rod, Mare. Kurang ti budget ko. Di ka makaaw-awat, mat. Ay, di ka aramid, Mare. Siyak a mismo, ti mangitulog iti daytoy a cake, itamot lang. Ada ka din ni Manong Noel, di ta balay da, tatang? Apay ni Manong mawanak ka. I-deliver mi man ti cake, di ta kabang-ibang a barangay. Papudutan day ta Mari Cecil ti ulok. Apay ti kumaray. Di nakot kayat nga alaan ti impaaramid na a cake. Ta out of budget ka no, tatang. Ay, nawaw. Saan na mabalin at kasta? Kastamot lang ti imbagakan ko, ana. Saan mo't analaka ti mangirisel? Sa pa'y impuyatam day kakik. Iso ang masapul nga laan na, tatang. Mapankalayan itay ni Manong Manuel. Nakita kalimbabas itay. Mapanak man nga ron, ta mausar pa'y laang tilugan na, tatang. Uy, nata, dakil alugin na ita. Nudi dalain, anak ka. Anyan ti masapol mga ating ko. Adda ka din ni Cecil, Manong Lino. Adda itayan ti ka anakan mi. Adda ka ti masapol mo kan ko ana. I-deliver ko kuma, to'y order na a cake. Saan ko nga indiretso itintad na nga address, ta saan pa'y anabayadan? No kasta, adda ti cake nga order na. 1. Sponsoran na kumati cake ti kaanakan na, nga agkalaysa. Ngamitayin mawagak, saan na kanu nga alaan, ta out of budget kanu gayam? Diyak mo ti may papaniti data barang ah. Awan mo tinadakdaka mo na kanya. Mano day tayo? 7,000, Manong. Nagkariabayadan na, uray mano, ngam itatanalpasan, i-cancel na din. Isumot lagay manasapa na panitayan ti ka anakan na. Agdiretso kayo lang ni Jay. Tapno mapagsasaritaan tayo. Kundi sponsor na tao, nga mawan magagaan ti pagbayad na. Ay nawaw. Nakasapsapa ka mag ni Andi Cecil. Adda parikot ka anakan. Apay ka di, Andi. Saan matuloy ti wedding cake nga inkarik? Anya? Ada ka no emergency eh. Iso saan analpas idirabi eh. Ay, kasano nga rod daytan? Ada tilukan ang nagsardang iti patog mi. Sino nga taday jay? Marimar siya. Mapan ko pa'y kitaan mo sino, Andi. Ang mga nobisita mi. Anya di masapod yung manang? Ay panagkunakat si kati agkalay sa basang. Siyak nga rod, manang. Nadamag ko nga ada ni Mari Cecil dito eh. Kasaritak la kuma. Maipapanitian niya. Siyak tinagordara na iti cake yo, kuma.
Di ko na ni auntie, kat saan ka noan may deliver, ta saan anay habol idirabi eh. Anya, kinapudno na, ni antim ti ayan ti parikot, di na kayat ti agbayad. Anya, sa anak adimawat iti down payment, ta nagkaringa agbayad. Uray mano, bayadak, kunana pay. Ngam ita imawagak, ibaga na kitdi nga out of budget, iso nga i-cancel na kano ti wedding cake. Mabalin na makita ti cake, manang. Wan, iso nga inyag me. Narigat ngamin ang mairisel dayjay ta customize mat. Alaak laangan manang. Siya kun ti mang bayad, ta kasapulan mi mat day ta a cake. O sige, oray 6,000 lang titid mo basang. Discount mo ti 1,000. Happy wedding kada kayo. Unay kan, Auntie Cecil? Ay, pasensya kan kaanakan. Imbagam lata kumakanyak nga out of budget. Tapno siya kung tinagbayad. Ay, kuwang amin. Diyak mo, wakas jay gayam ti presyo kaanakan. Sinalodsod yu pa'y kumangamin, sakbay ang nagpaaramid ka, Auntie. Narigat man piman ti kasta. Naaramidan yung i-cancel yu pa'y laang. Ay, kunak, ano nalakalaang ta kumarik mo ni Marcia. Ay, mabainak paikit din kada kayo kaanakan. Enton sumaruno, saludsodan nyo pa iti presyo uray kumaryo di tao. Iti kasta, kat amoyo no kabailan nyo abayadan wano saan, Auntie. Uwan kaanakan. O, di kay mandanagan, Auntie. Di kay guraan. Ti kanyak laang kas kaanakan nyo, kat enton sumaruno, di mo ipilit no di mo kabailan. Umanayan di tumulong ka nga agluto. Aginaw iti plato. Wano saan? Mga sikaso kadag iti bisita. Tulong mo't lang dayjay, Auntie. Kumusta kay Marcia, anak ka? Binayaran na ka di tiket? Ay kat kapilitan at tatang. Naibagmat ka, binayaran mo lang di kumarim. Saan ati kumarik tinang bayad, tatang? Sino ka lang? Dagiti agkalay samot lang, ha? Ay, nawaw. Nagkarang sponsoran na ti wedding cake. Ngam dagiti nagkalay sa amin lang, tinagbayad. Iso a 6,000 lang ti siningir ko, tatang. Naimbaglangan ata nalakakasarsarita ti kaanakan na. Na hindi ta kumarim. Kundi sponsor mi gayam, nagpatinggalay iti sao. Pudno launay, tatang. Saan na makaulit na dyan a tao kanyak? Agin tuturad amang ibaga abayadan na uray mano, ngamawan mo't gayam. Ay, perwisyo kit day, itinegosyo. Sa dinong iti paparam, bakit? Umuna ako nga agawid lang kay. Ay nawaw, saan pa'y mo tanalpas ti seremonya ti kasarti ka na kam? Ay, nakababain launa yan. Anya? Diyak ekspektaro na kastoy ti mapasamak, Lino. Agin lalaing kantumay. Kung disponsor ka, gamaw magam kwartam. Inlimod mo pa'y kanyak. In pagarup ko analakalaang ti mabayadan, ta kumarik ba di tao. Awanin tinalakay ta. Uray pa'y kumarim di ta. Saan ama dawat ingredients bagay? Baybayadan damat piman lagi ta. Iso ano awan ti budget? Di kan ag-sponsor di ta nakababain. Ay, umuna ako nga agawid lang kay. No adag sa ludsod, ibagam ama ditiriknak. Diyak makita ni Cecil, Lino anak kao. Imo na nagawin na nang. Apay ka now. Saan abangan ditay? Agdadaras mo ta nagawid di tay. Apay, madi ka day tirik na. Saan na nang? Napabainan laang itinaramid na. Anya, Nagasaman mag nagordar itingingina na cake. Ngam di na magam kabailan na bayadan. ay nawaw. Lukas ta. Saan nga iso tinagbayad iti cake iti lamisaan? Saan? Itayag sa panginawagan ti kumari na. In-cancel na. Tawan ti pagbayad na. Tidakas na. Sa bali timbaga na arason iti kanakan na. Iso nga imay damar siya dito itay. Ngumawan kayo pa ngamin. Ay nawaw. Sino nga roden nga tinagbayad iti cake? Dagiti nagkalay sa amat lang, ananang. Ay nawaw. Ay nakababa hindi narabid mo anak ko. Di yun ipalagip day ta kanyak nanang. Imbag ko naman, tada extra money ti ka anakam. No awan ngay. Basol ko nga rod nanang. Namuyo lang.
Kasta unay tibain ko iti pamilya ti asawa ni kaanakan Trixie ita eh. Isawa nagawid ka. Diyak nga rod amo ti aramidak nanang. Kasla kayat ko pa yan ti agpukaw. Ay, basol mo mo lang ah. Nuapay nga na nagkarika. Ngan nga di madadahil ti special nga aldaw ti kaanak ka manakaw. Ambok dayta nanang. Saan lang nga dayta? Nakapirwisyo ka pa iti negosyo. Intun sumaro daw, di ka nga min agin di sponsor mo awan kwartam. Nakababain mo ti kasta nga aramid mo. Wala nang, saan ko nga ulitin? Ay rumbang lang ah. Noon niya klase ti tulong ti kabailam nga ipaay. Ay sulang. Di ka karkaray no amom nga alanganan ka. Siya lang at ikalay sa ti kaanak kam ti dandan ni nadadaal. Agraman negosyo ti kumarem. Ay nawaw! Noan niya titulong akabaalan nga ipaay, isulaang ti itad mo. Liklikam ti mangikari, nang runa no amom adi mo mat kabaalan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga kay panagdangdangag, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanan a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umayak man makiusar iti washing machine mo, Mari Carmen. Ah, wala maritire. Umay kalaan. Ulis laang matkit di Mari. Napuskol ngamin. Marigata na ka mangigilgil. Kaano laang idi may kanakilaba, Mare? Ado ngamin ti ulis bi Mari. Ah, kasta gaya, Mare. Irwar mo tuman ti extension mo, tabuludat pa'y Mari. Sumurot ka kanyak tapag tinulungan ta, Mare. Anadam ti washing machine ko ang mga numapirde. Wen Mari, awan ti pagdanagam. Kanayon nagreklamo kahit ikinadugyot ti kumarem. Ngam, impalubos mo might amakiusar manan iti washing machine mawanak ka. Na siya naklaang tatang. Kasanaw no panawan naman ng ti washing machine anak karugrugay, di naman ng buyatan. Makita tatang. Si kanto manan ti kaasing nga agdalos anak ka. Shh! Kontrolin niyo ti boses niyo, tatang. Ang mga numangag ni Maritere, kat isupay ti pakaupayan na. May mayat no idiretsyong genkwana. Tapno amuna ti haramidin na anak ka. Di kay madanagan, ibagaktokin ko na, tatang. Kaano nga raw anak ka? Para mo't iti pagsayaatan ti aming ti aramidin. Ilamang gaya man lagi ti ulas, tayo ba kayo? Wen, idi pa'y may saal daw. Italang, anadlaw mo. Kita ano makiusar ka ba kayo? Agdalos ka pa, sakway apumanaw ka. Tapno awan ti may bagata. Amok daytan. Kargaman kit iti palanggana, tagdigo saklakay. Usarong pa lang tinabati iti dramba kayo. Awan ti danom iti gripo aya. Kala at mat itay agdigdigo sak. Ay nawaw, apay nga tangay. Kurang dayja pagdigos ko lakay. Agtipid tayo kailangan ba kayo? No apay mat ngamin nga awan manandanom ah. Amangan no ato ti tarimaanin da. Sigurado ang mabayagan mananday ta. Awan ti ado asa ubakay. Di kan agreklamo. Ano san tayo ti aguray ah? Agdigos kan. Awan magayam ti danom tayo, tatang. Itay pa'y Carmen anak ko. Ay nawaw, apay ka no, tatang. Adamanan ti naperde? Adda anak ko, tinamaan dagiti trabahador, amang tartarimaan iti kanal ti tubo nga agturong dito ayan tayo. Isuan na birthday. Anya? Kasano nga rudan dayta? At damay tinabati adanong ititimba. Ngam basit laangin dayjay. Narigat ti agunay no kastoy laang, tatang. Baring tarimaanin damit tayo anak ko. Ay, wan nga rod. Planok pa'y mati aglabain ton day off ko.
No bilang magtawan pa iti danong tayo intong day of mo. Padasem ti mapan iti ayandananam arosa. Sigurado, adda ti danong daygay. Tasabali ti linyada anak ko. Umayak man, Nana Rosa? Anya ti masapul mo, basang. Damag ko, kat ada kano ti danumiyo, Nana. Ay, wan, ada Mabalin ti makilaba, Nana. Awan ka di pa iti danumyaw. Awan nga rod, Nana. Saan pa'y siguro anatarimaan ti tubo mi ana per day? Ala, makilaba ka laang, basang. Ay, agyaman naklaunay, Nana. Di kay madanagan. Amok matkit di ti agtipid. Mang tirak tulat tano mano ti bilyo iti danom. Saan, basang? Aglaba ka laang dita. Napigsabay ti danom may. Naimbag ko nam ata saan ana apektaran ti linya ti danom yun, Nana. Oray kaskasano, kat ada ti pakiusaran me. Ay nawaw, itay pa'y apo manag nakabakit. Agtugaw ka man. Jaklakit di maano usan ti kastoy lakay. Anya nga rod ti maaramitan tayo. Kat awan nga rod ti tanong. Dual dawan nga awan danom tayo. Kat agbaybayan tayo mat. Manungal daw mat tan asan tayo nagdigos lakay. Tinamaan dagiti trabahador amang tartarimaan iti kanal ti tubo. Nagturong dito ayan tayo bakit. Dakkel at tubo day jay. So asigurado ang mabayagan da amang tarimaan. Ay nawaw. Kaano nga rod amatarimaan day ta? Saan mat amabalin aditay agdigos iti makalawas? Nakapudpudot nga ta ti panawan lakay. Ipadas mo ti mapan iti ayan ni Nana Rosa. Nasalaw ko ni Mari Carmen gad di tadalan. Nakilaba kada Nana Rosa. No kasta, adda danom da Nana Rosa? Anda ata sa bali ti linya da bakit. Ay nawaw. Mabanak man nga rod. Ijaya kon ngagdigos tapno sa anak a mabannog ngagsakdo. Mabalin ti makidigos, Nana Rosa? Ay, word, mabalin ba, tere? Nadamag ko ngamin, adito iti pakilablabaan kan pakisaksakdoan da Mari Carmen. Iso nga, imayak mat, Nana. Ay, iso na lang, dati papanak ita. Panawan ka pa'y. Sikamatan ti makamong agdigos. Adamat itirwar ti banyaw. Siyan, aday kanda daw. Ay, agyaman naklaunay, Nana. Sikamat na dati makaamo dito'y. Agtipid ka lang iti danaom tamangan kunak no dakkel to ti bayadan may. Ay, una na. Di kay madanagan. Siyak ti makaamo. Numalpas ka kaawanak pa'y. Isiram anay bag ti gripo kan ti gait sakbay a pumanaw ka. Ay nawaw, ada samat ti parikot mo, Nana. Asa daw? Basta imbati mo ni Terry ti sa ti shampoo kanap kay na nagsukatan na iti banyaw. Siyak pa'y tinangi basura. Namindwa kay naramid na ti kasta. Anya? Irresponsable magayam na ijay a babae. Ada dugdug yun na. Ay Nana, kasta matla ang ti aramid na no kasta makiusar iti washing machine ko. Di namot ko na abuyatan na ti washing machine tapno madalusan ti rugit ana urnong. Rumbang laang nga idiritso tayo kinkwana tapno ammo na. Kumaa, ngam agdwa-dwaak ta ang mga numasaktan ti riknana, Nana. Uray masaktan tirik na na. Tinapatag kat pagsayaatan na. Ay, anya nga minin ti ubay mo ibaga, Carmen. Umay kula ang itidag iti aprutas kada kayo, Nana. Ay, nawaw. Naggapuan ngay day ta prutas na kaw. Inpaw iti kasinsin ko. Ay, kat agyaban na klaunay ah. Awan ti anyaman na, Nana. Umayak tumanon makidigos inton bigat, taawan pa ti danum mi, Nana. Sige, basang. Di balay, kasaan ka ba't adugyot? Aywan mo't Nana. Umayak manan makidigos, Nana. Makidigos ka lang. Gamulitak manan ah. Di mo liplipatan nga laan dagiti basuram. Di mo basta ibati di tabanyo, tere. Naminduan ngay naramid mo ti kasta. Isumatyar aramidat, Nana. Namindua, asyak tinang ibasura itinapken kan sa ti shampoo ngay batem. Apay asyak adagos ti pabasulan niyo, Nana. Wala, kasi kalaag ba tinakiusar iti dayjay nga aldaw nakang. Di yu sigurado, Nana. Ang mga nuada sa bali anak idigos idi pimanawakon. Sino kumangay? Kat awan ba tinagpakada kanya? Dirit sundak man, Nana?
Kaya't yun samat nga agbayadak, iso akas tamat ng tibagbagayaw. Ay, saan akas ta? Palagip laeng, tapno saanen ang maulit pay. Amok day ta tiknik niyo, nana. Tapag kwarta anak pay laeng mat. Sika lang arudan ti makius-usar. Sika pay laeng tinangato ti boses na. Nukas tamat laeng, di kan umay dito'y balay, tapno awan ti riray. Nagrigat kamot akasarsarita. Di saan laeng? Kukwayo laeng ti danumyo. Makidigos laeng da tao, diyo pa'y kayat mat. Ay nawaw. Ay nawa. Nagsubli ka mo't adagos, tere. Marurudak iti dayjay abakat. Anyat nang pasama kaya. Di ko nang ganyak kat makidigos ka, katanana Rosa. Wan ko mga rod, ngamkas jay matan ti bagbagana. Anyat timbaga na kin kaya. Anya dayjay, adan sa matan danong tayo lakay. Ay, uy, nasaya at mo't nung tinarimaan dan. Awanan ti makagapo ang mapanak iti ayandan na Rosa nga imot iti danom. Panawan ka pa'y lakay, agdigusak na biin. Anya dyan nadamag ko, Carmen. At da kanumitisan ang nagkinaawatan da Rosa, kintireng. Ni Maritiri mat ang aming tatang. Pinalagi panlaang ni nana nga alaan na ti basura na sakbay a pumanaw. Ngam agungot ki di kanaw. Anya. Imbis nga agpakumbaba ni Maritire, ta makius-usar laang. Saan ta sinungbatan na pay di bakit anang ibasura iti sachet ti shampoo na ken napkin ang nagsukatan na. Talagang aron adugyot Kasta nga ro tatang, pagyamanan na taaddan ti danum tayo. Saanen ang masapol ang mapan iti ayan da Nana Rosa. No siyak ti sika. Aramidem may tinarabid ni Nana Marosa. Ibagam iti kumarim adalusan na ti washing machine. Numalpas nga usarin na. Di ka agul ulimag. Tapno saan nga isupay a pagparparikutan. Wen tatang, iturod ko nga ibagain ton umay manen. Jack matlaangan ipausar ti washing machine ko tatang. Aramidak ti inaramid ni Nana Rosa bareng agnakam day ta atiray. At dalahan ko matikat ko sa lutsudan, nana. Agtugaw ka pa'y at dong. Agyaman ak, nana. Issue iti napalabas alawas pa ng dayta. Ngam italaang anawaya anak. Iso nga italaang mat anak ka umayak, nana. Anya ti umay mo sa ludsudin aya. Anya ti inaramid ni bakit ko. Iti may nakidigos, nana. At ang samot ti diyo nagkinaawatan. Ay wad, nagsinong bat ka be, idi naudi nga imay dito'y balay. Pinalagi paklaang nga alaan na ti basura na sakbay a pumanaw. Ngam nakaungat kit din. Ilibak na pa'y ti aramin na. Isuan na ibagak piman nga uray saanan nga umay dito'y balay. Anya? Day tatipod now andong. Siyak, tinagdalos itinapken kas kada sachet ti shampoo basta ibat bati na laktan di tabanyaw. Mangibabayin mo't gayam dayta, Terry. Okay laang ko man, maminsan laang. Gamasaan man, tano na do makakaslay gagagara na matan. Ay, nawaw. Ibabain naklaunay mo't bakit? Ay nawaw, apay akas tamat ang tibagbagam si Kandong. Ibabain mo't asasawam dita. Di ka mo't mabaeng, abang ipadalos itirugit mo, iya bakit? Agraman napkin ang nagsukatam. Isumatan ti mangi basura. Makiusar ka lang arunin iti banyuda. Ada nga rod pamanagnak ni Nana Rosa, anapkin ko tim basura na. Di ka naglibak bakit? Asawa ka, amok ti ugalin. Kastamot lang ti ugalin dito'y balay kay. Ang kaiwara tinausar anapkin. Basol ko, no basol ko. Saan kumakasta bakit? Di ka agbalin adugyaw. Nang runa lumakiusar ka laang. Di mo aramidin iti sabali abalay tar aramidin dito'y balay. Tanakababain. Anya laang ti bagada no kasta ti aramid mo bakit? Di nakmantaktakan. Tamapanak iti ayan damari Carmen intun madamdama. Makilabaak manan. Sika maggaya Maritire, anya ti masapul mo? Mabalinti makiusar mare. Makiusar iti washing machine mare? Ay uwan mare. Makilabaak ko mamanain. Ilabak ti ulis mi. Jak ngamin kabailan nga igalgal tanapuskol mat. Ay, pasensya kan amare. Ngam jakon kayat nga ada ti makiusar iti washing machine ko. Narigatan. Ha? Gumatang kay ngaminan iti washing machine nyo, mare. Ay, unay kan mare. Para makiusar laang mat. Sigod mat na makilablabaakan ka Sabalin ita, mare. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan mare. Narigat ti agpabulod, no dugyot ti makius-usar, mare. No kasta, dugyot ti panagkitam kanya. Ammo, mare.
Idi pa'y ang nagtep-tep-pelak. Di mo amo adalusan ti washing machine no kasta makiusar ka. Basta ibatim latan. Awan mo ti kunam abuyatam tap no maikat ti na urnong arugit maray. No di mo kayat di saan laang. Jack ipilitan niya. Imanawa hindi kumarim anak kau. Ay, makonsensya ak iti insawang kukinkwa na itay tatang. Kasla sinubra amad nga men. Un nga rut tatang, jak nalapdan ti bagit. Pagsayaatan na matkit di ati kasdi nga imbagam anak kau. Sapay la kumaat, maamiris na. Narigat nga men, dagtip-tip pala duma anak kau. Narigat ti mapunwan. May mayatin ti idiritsaw. Tapno ammo ti kumarim, kat baliwan na ti kasdi nga aramid na. Ay nyawaw. Sa bagay, husto tinaibagayo, tatang. Ano samlangan ti manggigalgal iti ulastere? Agurnungak to iti maigatang iti washing machine ta. Nga masapul nga aywanam to Naakaran laang dayja amari Carmen iti ugali ni Nana Rosa. Iso nga imot matan ita. Mangrugi ka man ako nakon. Pudnumat. Isuda nga min kag kuy-kuyog. Dayta kinadugyot mo ti makagapo. No apay adi nakapinalubusan ti kumarim a makiusar pa kayo. Narigat mo't ngamin piman. No si kalangaruden ti makiusar. Si kapay laang ti dugyaw. Nabayagan ang makius-usara ka ni Mari Carmen lakay. Amangan no nagtip-tipel lang ide. Italaan siguro ang maiturod na ti mangidiretso ken ka bakit? Oho, inakaran kit din ni Nana Rosa ah. Agnagam ka ngaminan. No makiusar ka laang. Di ka agbalin adugyaw. Tapno di da ka imutan. Nakababay mo't no dagiti pakiusarampay laang ti agdalus iti rugit mo bakit? Ay nawaw. Alawanan, basol kon. Talaga abasol mo. Iso asikat agpakumbaba. Ken ikatem ti kinatugyot mo. Tapno saan amadismaya dagiti pakiusaram bakay. Uray dito'y balay. Di ka agbalin adugyot. Tano sa anak nga agdalos. Anyan tulaan ti tsuraan ti balay ta. Naawatan bakay. Ay, nawaw! No makius-usar ka laang, di ka agbalin adugyot. Iti kasta, saan amadismaya dagiti pakius-usaram. No kasano ti kinadalos mo iti bagim, kasta kumamet ti aglawlaw mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Rumwarak labiit Nana. Ay nawaw, pangipanam iti da ita akut tiyawm, sarya anak ka. Itad ko kada kasinsin baldo. Nakita nga min titurugan day di na minsan ang nagpasyarak iti ayanda. Kat awan kutsunda nanang. Do kasta, gimatang kagayam iti baro akut tiyun mo anak ka. Wen, isungarod nga itad kuntoy daan. Mausar da pa'y matday to'y no ko Igatangan da lang iti bedsheet. Sigurado ang maragsakan ti kasinsin mo anak ka. Sigurado da itaan nanang. Amo yung matya asawa ti kasinsin ko. No adda maytad kat alis tumat. Anya ti kunam. Ah? Ay, kwa nanang. Awan. Awan. Ti kayat ko asawan. Indakon, tani. Rumabiin. Si kamat gayam sarya. Agtugaw ka at agkape ka pa Ay, adda ka din ni kasinsin baldo. Amangan no paawi din day jay. Napan ngamin iti garden na. Ah, kasta ka de. Ay, iyag ko lang to'y kutson. Nga itid ko kada kayo. Nakita ngamin nga awan kutson nyo. Ha? Gimatangak iti baro akutsun ko. Iso nga itid ko lang nga to'y sigod akutsun ko kada kayo. Ay sus, nakababain matkan ka Anya ko matipagbainham. Kat kasinsin ko mati asawam. Uray kasinsin mo nila kay ko. At dalat tamot pa nagbain ko May mayatan no itid ko kada kayo. Ngam ti madadaan lang iti bodega me. Ay, agyaman naklaunay ano kasta. Awan anyaman na.
Anong samlaangan ang igatangan iti bedsheet? Wen, kasta ti Aramida. Mala, mabiit lang aro ta itimplaan ka iti kapim. Pangururayam iti kasinsin mo. Ay nawa, nangalamot iti natakot son ba kay? Inted ni kasinsin mo asarya lakay. Anya, Oh, apay kasta ti reaksyon mo. apay mo't nga inawat mo pa ilang. Ang mga nudumteng total daw nga isidir na dagitang ititid na. Saan mat siguro lakay? Panagkunakit na saya at mat atao ti kasinsin mo. Di mo amuti kinatao dahi dya saraya bakit? Sa maysa, inyag na mat ngaminan lakay. No saan ko nga awaten, ang mga numasaktan tirik nana. Walang kasano nga ron no isidir nando. Di isublitan to. Anya, Kunaktumat ka na kayo, nanang. Ay nawaw, apayan. Talagang alis to ti asawa ni Kasinsin Baldo no adda maitid ken kuana. Anya, Iti intulod ko ti kutson iti ayanda ay kainhawat na matadagos. Saan nga ta pobre ti pamilya ang nagkapuan dayjay aseni, nanang? ay unay kan ay anak ko. Sika tinagboluntaryo amang tag. Ita, kasta ti ibaga. Ibagbagak na ang mati maobserbar ko, nanang. No kasta mo ilagayam, di kan mangmangtad iti kumkumpurme kadakwada. Nasingpot ka iti sangwananda, ngam kasta ti bagbagam iti malikudanda. Ay nawaw, saan anasaya at ti kasta? Day, mayat magtakot son mo, Jenny. Nagalaam nga iti dayta. Saan ko aginatang tikutsyon na makitkitam, Nana Levi? No saan mo aginatang nangalaam nga raw? Inted ni Sari akasinsin nila kay ko, Nana. Ah, kasta ka day. Ada ka didakis na, Nana. Apay asabali mati reaksyon nyo. Ah, ay, awat ba't kit day basag? Sa bagay, kaano lang idinagamam mo kayo iti day dya asarya? Talo abulan laang, Nana. Kinapudno na, jak ko maawatan. Ngam mabainak amang ibaga. Tamangan numasaktan tirik, Nana. Agam, saan ta napagsaritan ti may papad iti day tabanag? Ang mga numaylawan man tingiwat kaw ka makabasula mangki din. Ni Nana mo. Narigatan. Imayak lang takayat ko ti makisarita ken ka. Saan atap numang dadal iti tao. Umayak man, Zenny. Agtugaw ka, Nangyagak iti merienda halo-halo. Ay nawaw, saanan ang masapul amang yag ka? Apay mat. Una, tamangan no istoryaan naktumanan ka dagiti masabat mo di tadalan. Kalpasan ti panagmeryendata. Naa. Ibagam tumanan nga alistuak no updated mo. Tapno ibagakan ka, sa anak nga agbibisin. Mapilpilitan naklaang amangawat no updated mo, tapno saan ang masaktan tirik nam. Sika lang nga rudan ti tultulungan da tao. Sika pa'y matikas na tibagana. Mapilpilitan ka laang. Saan mi akasapulan ti tulong mo? Kabailan mi matigumatang itigamit mi no kayat mi. Ay nawaw. Natangsit ka matgaya man niya. Nalipatam samat tanti kutson nga inted ko apagid-iddaan niyon nga agasawa. Tikutsyon mo? Dayta ti makagapo no apay nga idadaw na? Gapo ta voluntaryo nga inted mo kada kami? Ay nawaw. Bastos ka. Di mo amo ti kunada nga utang na loob. Di ka madanagan. Isublik amin nga inted mo. Orayom laang ta isako. Ay nawaw. Sa dino nga'y tinapananday ta babae. Di namot inuray ti insakok agamit na. Ni Sarya kasinsin nila kay Baw. Di nasalaw ko ni tadalan itay anak kaw. Dito'y balay ka day, tinagapuan na. Wen tatang, nangyag iti halo-halo a merienda. Kahit, Saan ko nga inawat abay ngay. Wen ata managpamaranggayam day ta tao. Nadamag ko iti kaaruba tayo akasinsin damat laang nga istoryahan na kano. Anya, Day tatipod no tatang. Jak na lapdan ti bagik itay, iso asinong batak kit di hindi. Anya ngay tanakasako. Dagiti gamit nga inted na tatang. Isublikon, tano ang sasaukot kasla ginatang na ti tao. Sa bagay
No at dagayam ti panangidadanes anayon ti tulong na. Uray sa arin at tumulong. Kabagilan nyo matin ti kumatang. Saan nga umanay dayta pang ibabayan na rin ka? Una tatang, isubli kon tapno awanen ti adu asa una. Mabalin ti makitambay dito'y balayo, nana. Sige lang, basang. Sa dino aya tinagapwam. Iti ayan na kasinsin, Baldo. Ika kuma iti halo-halo ti asawa ti kasinsin ko. Ngam na dismayaak. Diyak pulos impagarup bastos matgayam ti asawa na. Bastos ni Zene kunam. Win nana. Diyak magustuhan ti panagsasao na kanyak itay. Amangan mat, no ada na isawang mo adi na nagustuhan, di so akasta. Awan mat yamok adakas anay isawang ko, nana. Am-am ka. Am-amok mat ni Zene. Okay lang mat, no kasta gagsarsarita kamay. Agin-agin lang dayjay, nana. Singpat kitab-kit di, ah? Anya? Sa dinaw tinapanan ni bakit ko tatang? Iti ayan ba kasinsin mo asarya? Ano taramidan na dyan tatang? Anda ti sanda nagkinaawatan, iti kasinsin mo. Isuwain subli na amin ngayon ni Sarya kata kayo. Dahil ti bagbaga. Hindi pa nga ngay bagbaga kiti asawak at di naawatan nanyaman tititid ti kasinsin ko. Ngam dinak mo ti pangpangag. Kapaw ta ipagarop na asan alasaya at atao ti kasinsin mo. Tsak mo babalaw ta asawak. Tamano lang nga bulan na nagamam mo ti kasinsin ko. Itabay mo't amo, ti gusto nga galit itong galmay sa. Anyang oras sa pimanaw ni bakit ko tatang? Itaypay! Abangan mo simbang pwerte, ni tayan ti kasinsin mo. Lukas na rod, surutak ni bakit ko tatang? Adda ka din ni Sarya, nana. Awan pa'y mo't anagawid, basang. No kasta, saan gayam anagdiretso anagawid, nana? Nay, anya nga'y dagita nakasako nakaw. Umay ko isubli dagiti gamit ngayon tad na, nana. Anya? Dagito'y agamit ti makagapo, no apay nga idadaw na datao. Naurnong ngamin piman dagiti intad na. Kinapudno na, imay iji balay itay. Mangyag kumakano iti halo-halo, ngamdyakon inawat. Taamangan ko nakno agistorya manon, nana. Ay, pasensya kan basang. Talaga aday di atao. Awan ti denggan na asao. Awan basol yun, nana. Kaya't ko lang nga isubli dagiti intad ni Sarya. Tapno awanan ti adu asa una. Diyak pulos impagarup ama nagpamaranggayam. No agsasao, kat kasla ginatang na ti tao, nana. Sikamat ti masalaw ko dito'y dalan, Baldo. Sa di na ti papanam. Simuro takpin ka Madanaga na klauna, hindi ko na ni tatang anapan kay tayo ti kasinsin ko. Ay nawaw, napan ko lang ang insubli dagiti gamit nga intad na. Tapno awanan ti adu asa una, lakay. Ada ka din ni Sarya di balayda? Ni Nana Rowena lang ang tinadanunak ijay. Anya nga ti ko na ni Nana Rowena. Madlaw ko nga iso ti mabain iti naramit ti anak na. Naimbag man. Tasaan na kinanunungan ti kamali ti anak na. Saan mo't kit di? Mayam, kasaritak to ti kasinsin ko. Sipod pa'y ngamin iti, kat kastan ti ugali na. Managpamarang laang ngamin. Nagsublima ti kutsyon, nanang. Tay may insubli ni Zeni itay. Ay, nawaw. Na-pride a babae. Di ka man agsao akasta. Ipakat mo man ang ti kinadakas mo. Pudnumat, nanang. Adamat basbastos day dya tao. No kastamot lang. Di kan mangmangtag iti anyaman kadakwada. Talaga asaanan, nanang. Narigat ti kasta. Nagboluntaryo ka mangtag. Inton kwan, isidir mo mo lang. Jack isider no ada respeto na kanyak, nanang. Di mo pa basulan ni Sene. Tasipod pa'y ide. Kasta kan, kapam amin at tao iti aglawlaw mo. Anak ka, iso nga amok ti ugalay. Diyo am-amo day jay azeni, nanang. Katuray si kamot, di mo pa'y amo ti usto a kinatao na. Iso adi ka agsasao akasla amom ti aming. Diyak magustuhan ti kasta nga ugaling. Ama nagpamarang kalaunay mo. Nasingpot ka iti sangwanan. Ngam no nakatalikod jay tao, apaw, nagadumot nga ibagbagam.
No kasta, napanisarya iti ayan yung iti daydi nga aldaw, nana? Wan, pinastos mo ka lumait. Ay nawaw, anya abinastos mag-asasawan day tao. Anya ti hustuan na pasama kaya. Imay dito'y balay, tamangyag ka no iti merienda, nana. Ngam gaputan na lagip ko ti istorya na may papankanyak, iya kun inala. Dineretso kun Di tamad ta na pimudot. Apay ngamin amangyag iti merienda. No saan nyo matadinawat. Tapno adda siguro man ang tigapuna nga imarites na datao, nana. Amok mo ti mako na nga utang na loob. Ngam no agsasao nga mingkit na labas. Kas lagi natang natitao, nana. Ay, gusto laang day naramid mo. Narigat no awatam amin nga itid na. Nang runa no saan ba't asipupuso. Dumteng to ti aldaw nga isidir na. Talaga kas jay ti ugali na dyan sarya. Saan lang asika tinangaramidan na iti kasta. Ha? No kasta nga rod? Liklik akong day ta babae. Ang mga no agsubang kami kat anyapay ti maaramid ko kankwana. Talaga nalaing agpamarang day jay. Barang nga dantumag kumapagbaliwan na Kumusta ba ito? Tirik naman ako. Mayatan tatang, saanan ang nasakit ti ulo. Pinasaya at ba? No, kasta. Di ba daw? Sa dinuti na pananda. Iti ayan ti kasinsin na tatang. Ay nawaw. Apa yan napanpay lagi jay? Agsarita da kano iti nalapat iti kasinsin na. Diyak kumapalubusan, ngam ipilit na mga tatang. Ay kamangan no aga patakit jay. Nasingpot ni Baldo, tatang. Sigurado akasarita na laang ti kasinsin na. O, anya ti umay mo ibaga kasinsin baldo? No mabaling gumagat saan akong kumpurmit ititid mo itasawa kasinsin. Ay nawaw, tulong ko kumamat day jay kat. Tulong? Tulong nga isitir mo daw. Nasaya at atao tasawak. Isuad di mo kumaidadanes. Bastos tupay. Kan, saan a proud kan kang asawa na. Ay, pang-aasim ta di ka agin sisingpot dita. Amok ti ugalim. Nalaing kang agpamarang tapno na dalos kay ti matang ti kadwan. Siyak lang arudan ti tumultulong, siyak pa'y ti dakas ita. No titulong akaba ilam ngay paay, kat addatin nayon na apa nang itatanas. Uray di kang tumulong kasinsin. Anya? Tapno'y balaking ka. Mabayin lang ti asawa. Isu tunggal addatitid mo. Awatan na. Tapno saan ka kano ang mapabainan. Anya ngay ita, pinagsasawan na kakit de ti kasinsin mo. Ay nawaw, anya ko maitananang. Saan ko akabutan ti kasinsin ko? Anya, Kadwan mat. di ka mabain ang managpamarang ti panagkita dagiti tattao kan ka. Na, Iti kasta nga inaramid mo. Napanagnakan at talaga ang managpamarang ka, anak ko. dakas ayati tumulong iti kasinsin, nanang. Saan adakas ti tumulong? Ti dakas kat no pamarang ti amin. Kas kumaitar aramidam. Tumulong ka. Inton kwan, ibabain mo matlaunay dagiti natulungam. Isidir mo pa'y no daduma. Sa anak akasta, nanang. Nasaya atak, no nasaya at damat kanya. Ay na anak ko, di ka naglibak. Tunggal mangtad ka kadase ni ide. Kat dakas ti rumrumwar iti ngiwat mo. Mapan mo pa'y is-istoryaan iti sabali a tao. Pangaasim, tadikan agpamarang anasayaat no saan mat gayam. Nakababain, anak ko. Pamilya tayo ti maibabain iti kastangar aramido. Ay nawaw! No ti panagtulong mo kadagiti padam a tao kat adanayon na apanangidadanas, nasaysaya at no saan kan at tumulong. No tumulong ka, jay kumasi pupuso nga agtaod iti kaunggam, saan kat apamarang laeng. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.